Бүгін мына şu чоми чапқан авасын аты сатуға шығып отыр. Сал чоми, қағатты. Қағатты чоми. Қанжыға жеті. Жашыл форма. Чоми. Аттал сату болды. Еркіне келді қара. Satılatan atı şu olsun gerek. Ya bak ayaka. Ünlü. Bugün mına şu çomi çapkan havasının atı satığa çıkıp отыр. Malumatını bir şetinden alıp vereyim kimге жаққан болса. Қабарлашасыздар, өзіне жараша улағы бар дейді. Бардық малуматтарды толық берем деп атат азыр. Мен кичине бираз сарылашкан жерлерин дагы кошумчалап өтөйүн. Жаққан болсо Ортобадагы ат издегендер чала бересиңер. Бул Канжыганын аты. Иним бул атты тааныштыра алам да. Жашы ата экасы. Экасы 5 жаш. Ага. Улагы тамайга толтат тизгин менен. Жакшы. Жакшы атага. Алгандан тизгин чоңойду. Бою 55 ага. 55 жабы. Буту кол тазабы? Кол таза ага. Ден соолугу? Жакшы экен. Бүгүн дагы чаптың а? Ат даяр экен да чабып көрө алса болот экен да? Маңдайынан. Азуулар тиштерин ачып атат. Көктөп кетти көрмөй калгам. Ал төшү да кенен экен. Туяктары, арт жактары. Бою канча дедиң чоми? Бою 55. 55. Мына жака айдашыны. Бою деле жакшы экен. Жоон жолпу. Болду кайтыр. Буруп да көрсөтүп коесуң бурулгандарын чоми. Болду кайтыр. Чоми, бунун баасы канча экен? Баасы чакын эле 260. 260. Жакшы экен. Ат каерде болот? Ат Багышта болот. Багышта? Мол Октябрьский жанында Багыш айылында. Кимге жакса мынакей кабарлашып бересиңер. Номурду жазып коем. Бакай экен номер койлап? Ооба. Абаңын? Аны өзү да келип бар. Жакшы экен. Номерди айтың, номерди. 555 менен. Плюс 996 555 16 16 96. WhatsApp прямой барбы? Прямой, WhatsApp жок. Прямой чала берет WhatsApp экенсиң. башка жазып коебуз, Макул. Аркаңда улак. Ишен аттын машина бар. Көгөт ким аксагалда? Тынчан болмонун кескен. Козголду, жакшы, кимди айлантат? Жакшы, бекидөн айлантат заман менен. Кеткен Марсель, кошпак, кайсы аттасың, мальчик деген. Элдияр балуан Москва 40 плюс. 40 плюстун балуаны элдияр, тамак ичен.